Nuqanchis rik t'usqinchis runamasinchis huk dedunchiswan, pero nuqanchis 15 dedukuna uranmanta qhawarichis t'usqimashanchis. Entonces nuqanchis más naq kapshanchis, más peoraj kapshanchis, huktakin panay rik nin todo el mundo se admiró. Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di, porque no me admiro yo de otros pasos. Ajá, que Lucas Evangelio, capítulo 6, versículo 39, Nevashanches, kay rik ñawsa posay atingmanch huk ñawsatanas pari que che monayta comparación taytanchas rik imina ñawsa kunak mana posanaguit atingmanch rik chinganguman puna ishkiningu rik por ba rik bastunguningu antakanak takas emananguman bash pero mana puna chips rik chingogunguamna. Entonces hay veces que ñawsa por shan nanchis pe ladonchis pe no cansa takawan semam rik kuskuna pe por shan ay tan kalparo no kadap sohkotin para eso saya sharan henash ba ñawsa ora kuchpapi tamos kanas bastoni unas sarum henash tan kalparo imata ñene wa ñawsa kashancher mana ñawsa yana parnancia shmarik ari ajá yana parnancia anchirat entonces anchiman puna evangelio rik wa kuna panay kun shams rik chiman pun no kanches kashan ñawiyo que yana parenas pikunak si ñawiyo kashans chikalandap rik intentashans señor takatikuita reitero kunam shans encuentro kunam shans katikista kashans puri pakshans dos ñawchans chikant anchaya ya pit ñaw estar kicherwans cristo taitan rik dos mana no kas ñaw sakaso mancho ay wakin una katikist kaswaps ñaw salyangayshans mache llaman por ishans o ima llaman hucha llaman por ishans entonces va con panay con ña o sea yepchancha no cans iminarik obejapsrik ña o sarparen ajnat gena va con panay con pero no cans siempre por paconans yak ancherinan ñawinches hinas pagiarinanches pa urna masens kunat que mundo be qllapar una caña o sea kashan con panay con yak kunanches va con panay con manan son conches panana wananches ajna hucha puri va con panay con porque imi man descarga con chayamon ajna va con panay con chiray con kanches ñawi khpuni kashananska entonces chimanta sigishalantaq aink urachampi imina tanrik waykuna panaykuna a veces khillin tarik imataps ruashan malta cheq chichata masta qonqans qawans parihans tapsrik imataps mal truaron cheq imech kentar ruange haqendam ruaqqa aqnat k'amir parinchrik rimanchrik runakuna ñawpan piraqtaq ima defecton chikan chita masta qawans not chagundaps qawris aver qanguna uyershinkisrik not chabeps imatataq paschimun akas munaychakunach paschimun picha wañuramun picha accidente imacha karamus waragamunchus imacha karamun chita apanta noticia eso es noticia entonces imatat runa qawashan nuqans mana allin llanta imaps mana allin kashiq apanta nuqans juzgashanchis qawriya nispanins ajá entonces waykuna panaygun huk padre ya choran kuampas nuqanchis t'usqinchis runamasinchis huk dedunchiswan pero nuqanchis 15 dedukuna uranmanta qhawarichis t'usqimashanchis entonces nuqanchis más naq kapshanchis más peoraj kapshanchis huktakin panay rik nin que todo el mundo se admiró. Todo el mundo, todo el mundo se admiró del mal paso que yo di, porque no me admiro yo de otros pasos. Ajá, de otros que hacen lo peor que yo, peor que yo en español. Ajá, más peor taraja. Hay veces no cansas cavencia. Chi dicen no chene, chi catequis chene, chi padres chene, es cavans pero campo vida que imina gacha va repana. No canchas vidanches, o sea, sapanganches no cavai gonans. Los chenat evangelio chavans manachet, hojrona taraj no cast us que janas cavaishanas defecten unat ashwams. Cansha cambiarina que kan waqi vida kit qhawaykuna allinchu kashana manachu ejemplo kashana wawaykuna manachu katikisten allinchu kashana manachu taytamama hina allinchu kashana manachu andata apuykunanis qhawaykunas idnan señor pampachaykuayki huchaykunamanta kashanas rik año del jubileo imataq chay jubileo hucha pampachay watarik entonces llapan que chayta sotichans rik kay indulgencia plenaria rik indulgencia plenaria chachi sotin rik pan huchanis kunatasha nuqas riki kay kunawata pampachakuyta atikuman ipa Francisco punchita kacharimun porque pay riki kashan kay pachapi nesumam taytanchas Jesucristo taytanchas paj no pay paj siervo no entonces chirayku pay nin a ver kunawata llapan cristiano pampachakuyta atinman huchantanas entonces waykuna panaykuna imaynat nuqas chayta ay pasoman nuqas peregrinancia kay templo kunaman qhawaricha qhawarsuns templo kuna kashan templos jubilares Basílica Catedral Cusco llaqtaman se qaysuman ima truwasuman
no canchas rik peregrinación man mañakuspan rosarito mañakuspa genat chason man temploma misa participación man confesación man comulgación man y luego hacemos papas mana jilla churason ashwan psrige wakuna panakuna colchans cash imachans cash o mijnachans cash wakchakuna man si compartir skan entonces anchakuna traspa no canchas huchanchista chay pampachakushans no indulgencia plenariata ruashans Chimanta Sakaison man Templo Inmaculada Concepción de Anta, Santuario Señor de Turcheo de Urbamba, Santuario Señor de Huanca, Templo Santos Cosme y Damián de Lares, Santuario Virgen Purificada de Canincunca, Santuario del Señor de Coyorite, Santuario de Inmaculada Concepción de Ninabamba de Acomayo, Santuario del Señor de Pampacucho de Paruro, Santuario Virgen del Carmen de Paucartambo, Capilla de Centro Penitenciario de Encoro, claro, ¿no? Capilla de Centro Gerontológico San Francisco de Asís de la Recoleta. Chico na mancha no cansa cainans. Entonces, voy con una che con una guata ruana en Skashan que jubileo 2025 peregrinos de esperanza. Entonces, chita, voy con una ni se quiches anki parte mantarige no cansas manas ni chuta kawanan jicho. O cronomas en skunach defecto ngunat imarway ninguna taps no kan ska sumas iske uyan es puna washa kaita puna kamero ans laita se iske uya punda no kan skans a veces no kan sknencia fácil rimar rik fácil me imaps rik expresar wa banay pero no kan a ver no kaponaps akhnata pun evangelio no katamams bidaita wa kuna panay kuna manan predicar pas iskapakun manda wa kuna panay kuna ne wa example che predicar kuna radio bremah kuna perfecto chkangomanas mana ashwam pas no kai kupak pas che evangelio chocamashango y no caigo pas cambiar nego ya chego tega tenemos que cambiar en hispánico entonces padres con apps kahla ponen chiri ahna poner y que con poner mana no cas no mancho ay mana llama huchan cuan siempre campania pero mana jorro nada más en esta jawana skas achom no cansia jaguna skas huchan con apps inas platan semana mañana con skas perdón si manta a ver ni se le anda sachawan ejemplo de pana lloras ali ajá hoxach ari que mana sha con manchuri que fruto malo no por ejemplo que no planta que man manzanata o manzanata no planta que man o así mana rurung mancho manzana chay break na hojo imata a ver uchuta no uchuta ma rurung mancho mana rek musfang manchega ajá neda uchup rurung mancho manzanata rek entonces anchanata ejemplo churashavas entonces chimanda na chance que cada árbol se conoce por su fruto es y no se recogen higos de los espinos rik mana rik jay kishka kuna mandaps igutaps na kuskas ni de la zarza se vendemia uvas rik uva kunaps mana rik ima kishka kuna manda rik kusoma rik ashwams uvas achela manda buna chimata khawaris anki jak centro pun gashan rik el hombre bueno saca lo bueno de lo a ver hoxeman el hombre bueno saca del buen tesoro del corazón el malo del malo saca lo malo pues su boca habla de lo que rebosa el corazón. Bueno, cuando panay cuando hoj textuata chip no ka dictaram sa giso aha pangatik sa con rikashing otsno rik wagin wagens kuna biblian tenga mas rik segumon kunas panawan entonces jerai que Santiago capítulo 3 versículo 2:10 anjipi munai terema shawanches ejemplo tajena kwashan Santiago 3:2:10 anjipi munai terema waskhans que remindings manda kuna panay kuna que khalchans manda porque ni shame kibe imach son conches kashan anchitasha no cans rimanches hay veces no cans wasenches y mi manato no cans ame pakon so con panaykuna familia steps cameronches grita yonches wawan steps mana chanen tapon business kuntaps ratarunches entonces va con panaykuna que si minches calunches ka maimams aparwaso más ho timon hinan espanecha anchipe Santiago timon y minare que carro timon yent ewin que firuman barranco man pasa ponek Aknatasha no kan sabes pasai chuaso man sei churi que no kan sigilason man que temon de España che kalchuanches de España hok timonins hinas que kalunins kalchuans kashan nespa wachans que Santiago entonces che tan kankuna nyawincha mingits rik ya fa kay mundo dentro wa kuna banaguna kay runa kunapas dominate atskako kay yapan kamas kan Dios kamas kan pero manas que kayota dominate atenjish wa kuna banaguna hasta con gama entonces chita no achan Santiago dominación nespa chi kallawantax no kan sta itan staps bendecins pero chi kallawantax runa mas tapas maldecisiones entonces mana maldecir kan mancho cristiano beca kana bendici Monaita rimay, lo apropiado, lo constructivo. Manariki, warmikita o pitaps harikitaps,
amirita atuaqchu comunta pitaps remarita atuaqchu ashwams munayta reflexionaspa munakus sunquywan allin consejota qonay y aqnaya cristiano kananchis kay seminchista utilizananchis allinllapaq predicananchispaq Diospaq takinanchispaq imana ruwananchispaq pero si sueqkuna panaykuna imakunatapas ruwananchispaq kay qalliñista utilizanchisqa manachi allinchu kashama entonces chita newashanchis sunqunkimanta sunqip imachakasha anchimi simikimantaqa lluqsimunaspa anki Evangelio de Lucas capítulo 6 rik Efesios qillqapipas rik kay siminchismanta rimashallawachis Efesios 4:29-32 anchipas rik Efesios qillqapi munayta kay siminchismanta rimashallanqa anchita chaq leeramsaykipuni manapun chiraqa iskaparachikunmanchu Efesios 4:29-32 nishami kaypi ama simikichismanta huk mala palabra lluqsichunchu nispa nishan sino huk palabra allin palabra construyaq palabra uyariqkunata construyaq allin wiñachiq palabra ininkupi masta allinta wiñachiq palabrakuna lluqsichun simikiman nishan ama llakichichischu Espíritu Santuta nispa nishan chiwami Espíritu Santuwan sino sunqunchispiqa kashan kay templo sha nuqanchis kashanchis Espíritu Santumanta chirayku nuqanchis riki mala palabrata kuna k'aminaruqsunman piwanpasqa kay tiyaq Espíritu Santo llakisqa kashan ya nuqanchis tiyashan ya bautzakusansmanta entonces chita yachakunas cristianukunaqa rik chaymanta nishayan arranquen de raíz de entre ustedes disgustos rik qankuna urquychis sapinmanta kay disgustukunata imata disgustukunari aypas rik mana entendenayku rik yanqapan lirq'uynakunku qhawaynakun mana napaykuwanpash nispa ninku rik ma chashkuwan napaykus qaytapas millita qhawaruwan aqnata irqchakunapamas kaqllata rik llaqwaynakunku imakunachu ñawinkuta ch'ilminakunku qalluynakunku rik entonces anchikunapi disgustukuna kashan chaykunatas nuqanchis urqupunanchis cristianukunaqa chaymantapas qhawari arrebatos chaymanta enojos gritos ofensas chay enojokuna rik gritukuna nuqanchis negas aypas imatapas ruwanchis allqutapas hayt'asawama chinkaychik wayqikuna panaykuna anchikunatasha nuqanchis raíz sapinmantapuna urqupunanchis kasqa kanqa ofensas y toda clase de maldad ya llapan malkunata nuqanchis urqupunanchis kanqa chiwanqa entristecianchis Espíritu Santuta wayqikuna panaykuna nuqanchis sunqunchis tiyashan chayta Chimanda Shayantaq, más bien sean buenos, comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Perdonakuis, comprendenakuis, remainakuis, diálogo kana. Mana no cansas animal chakunach cansas ashwams mana comprendenakus más. Si suri konan ho algo chakunam ishi algo man coin ho aichata. Makanakus pag maykanchi gananka chi aichata apagapunik. Pero runaka comprendenakuis, remanakuis, hay un diálogo, imanens. A ver, ayat qansaq imatruanchis kuchillut apamuy tablat apamuy kuchsunchis y partenakusunchis miksunchis ajnatarik comprenakuchis pero algo qamanarik ajna hay veces nuqanchis teruntapas imantapas rik maqanakuy llawaña juicio llawaña imatas alchayta munanchis anchikuna kashan wayqikuna panaykuna nuqanchis allinman cambiarinanchis cristiano hinaqa entonces wayqikuna panaykuna chayllatan kay reflexión kay sunqunchismanta imatasha rimanchis riki anchita reflexionamranchis wayqikuna panaykuna entonces